Goresor blog UPPL आरो गुवाहाटी बरो एसोसिएशननि दैदेननायाव गुवाहाटी लायन्स आइ हस्पिटालखौ लाबोनानै बेसेन लायाजासे मेगन आरो सावस्रि नायबिजिरनाय हाबाफारि लादों। दिनै बिटिआरनि 30 नं गरेसर बियाबनि गरेसर ब्लक UPPL आरो गुवाहाटी बरो एसोसिएशननि नाजानायाव गुवाहाटी लायन्स आइ हस्पिटालनि गोजौ थाखोनि डाक्टार बिथांमोनखौ लाबोनानै गरेसर नोगोराव थानाय हाबा नब्लाङाव फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 2 रिंगासिम बेसेन लायाजासे मेगन आरो सावस्रि नायबिजिरनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव 30 नं गरेसर बियाब MCLA पवित्र कुमार बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुंथियो दि थांनाय जुलाइ दाननि 28 खालारावबो बेसेन लायाजासे मेगन आरो सावस्रि नायबिजिरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बेसेन लायाजासे सा 20 सुबुंनि मेगनखौ अपारेशन खालामनाय जायो होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो गरेसर ब्लक UPPL नि आफादगिरि देबजित ब्रह्म बिथाङाबो बुंथियो दि UPPL दोलोआ राजखान्थि आरो जौगानाय बिथिंखौल' नोजोर होगासिनो सुबुं हारिनि सावस्रि बिथिंखौबो नोजोर बोनानै बेसेन लायाजासेनो बेराम नायबिजिरनाय हाबाफारि लाबोगासिनो दं होननानै फोरमायदों। नमस्कार, আজি আমাৰ गरेसर ब्लक UPPL আৰু गुवाहाटी बडो एसोसिएशन उद्योगत और लायन्स क्लाबर जरिए चकु चिकित्सा शिविर आमी लोआ होइसिले। আজি दुदिन हल दुबार हल जुआ माने जुलाइर 28 तारिखे आमी लैसिलो। এই जुलाइर 28 तारिखत आमी रोगी हिसाबे पाब पारसिलो चकुर रोगी हिसाबे 215 जन पाइसिलो। এইবাৰ আমি আজি তাৰিখত পাইছো মানে 239 জন আমি পাব পাৰিছো। এই 239 জনক আমি 30 তাৰিখৰ ফালৰ পৰা অপাৰেশ্যনৰ মানে তাৰিখ লোৱা হৈছে। 20 জনকে আমি গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ পঠা হ'ব হিচাপে আজি এই শিবিৰটো মানে শান্তি সুকলমে আজি শেষ হ'ল। खूब ভাল লাগিছে যেহেতু লায়ন্স ক্লাবে আমাক ডক্টর মানে বজু বৰুৱা বীৰেন দাস ডাঙৰীয়া ডক্টর আৰু আগৰৱাল ঠিক তেখেতসকল লৈ আহি আজি বিশেষ আকৰ্ষণভাৱে মানে চকু শিবিৰ হৈছে। এই হিচাপে ডক্টৰসকলক পাই টেকনিক্যাল লাইনত যিসকলক পাই মই খুবেই সুখী হৈছোঁ। আৰু আমাৰ ব্লক কমিটিয়ে गरेसर ब्लक कमिटी पेरेंट बडी और वुमेन बडी और यूथ बडी और BCDC और प्राइमारी सकलो सहयोग करिसे। हिसाबे এই যিখিনি 3 দিনীয়া और অপাৰেশ্যনৰ তাৰিখ দিছে এইখিনিও আমাৰ প্ৰাইমাৰী ফালৰ পৰা BCDC লেভেলৰ পৰা সহযোগ কৰিব। 3 দিনীয়া দিন দিয়া হৈছে 20 জন কি পঠাইছে আৰু যদি লাগা হয় তেনেহলে আকৌ পঠাব। যিয়ে নহওক যিখিনি আমাৰ ৰাজ্যক বিশেষভাৱে আমি সহায় কৰিব নাই পৰা যদিও মানে আমাৰ বডো এসোসিয়েশন গুৱাহাটীৰ বডো এসোসিয়েশনে যিটো সহায় কৰিলে আমি তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু লায়ন্স ক্লাবৰ যিখিনি টেকনিক্যাল লাইনৰ বিষয়াসকলে আহি সহায় কৰিলে তেখেতসকলক মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। পৰ্যায়ক্ৰমেভাৱে যেহেতু ইয়াত আমাৰ এৰিয়া কেঞ্চাৰৰ মানে এটা এৰিয়া নিচিনা এই কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে সহায় কৰিম বুলি কৈছে। আমাৰ বডো এসোসিয়েশনে ইনিচিয়েটিভ ল'ব বুলি কৈছে। আমি নেক্সট শিবিৰটো কেঞ্চাৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰি এনেকৈ শিবিৰ ইয়াত স্থাপন কৰা হ'ব। তাৰ বাহিৰেও তেখেতসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰিম বুলি তেখেতে কথা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ব্লক কমিটিয়ে মানে আদৰণি জনাইছে। দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই যেহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যিটো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ থাকিলেও তেখেতসকলে আহি যে আমাক সহায় কৰিছে উপৰিঞ্চি হিচাপে তাৰ কাৰণে বিশেষ লেখক ল'ব লগা এইটো সহায় বুলি ক'ব লাগিব। সেইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা বিশেষ ক'ব লগা নাই। ধন্যবাদ। दिनै गरेसर टाउननि जा बिबा भवन बेहाय गुवाहाटी लायन्स क्लाब और गुवाहाटी बरो एसोसिएशननि नाजानायाव जों गरेसर UPPL ब्लक कमिटिया बेहाय मोनसे फ्रियै माने फैसा नाङै मोनसे
मेगननि ट्रिटमेन्टजों लोगोसे डायबेटिस आरो देहायारि माखासे जिफोर जेंना बिसेसकरि प्रेसार बेफोरखौ लानानै बेहाय जों दिनै माने देहा फाहामथायनि मोनसे बेबस्था लानाय जादों आरो बे देहा फाहामथायनि बेबस्थाया नैबे गरेस्वर बिबाह भबनावल' नङा जों थांनाय 28 जुलाइआव देउलखुसियाव बेबायदि मोनसे जोङो फ्रि माने फैसा नाङै मेगननि जि सिकित्सा बे सिकित्सा खालामनाय मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन बे देउलखुसियाव बिसेसकरि मेगननि माने केटेरेक्ट जिथु डिटेक्सन बेयो गासै 40सा माने मानसिफोरखौ मोननाय जादोंमोन बेनिनो 30 जनखौ माने लायन्स क्लाबनि दैदेननायाव बा बिथांमोननि नाजानायाव माने बिनामुलियाखै माने फैसा गैयालाबासिनो फैसा नङालाबासिनो अपारेशन खालामना होनाय जाबाय लांलाय लाबोलाय फ्रि खालामनाय जादों दा दिनैबो बे एखे बेबस्थाजोंनो एखे राहाजोंनो नैबेयाव जेसेबांखिनिखौ दिनै मेगननि बिथिङाव केटेरेक्ट मोननाय जागोन बा अपारेशन खालामनो गोनां जागोन बिथांमोनखौ फ्रियै लांलाय लाबोलाय खालामनानै बेहाय सिकित्सा खालामनानै होगोन दा जोंनि गुबै उद्देश्यआ जादों मा जोंनि दोलोनि दा जोंनि दोलोआ बे राजनिति खालामनायल' जोंनि गुबै थांखि नङा नैबे ओनसोलनि सुबुंफ्रा जाहाथे जोङो निरुगि भाबै बेराम आजार जायालाबासिनो खुस्थ' मगजै गोग्गो मेलेमजों जोङो थांना थानायनि मोनसे जाहाथे परिबेसखौ मोननो हायो बे बिथिंखौबो नोजोर होनानै दिनै जोङो राजखान्थि दोलोब्लाबो उफुरा मोनसे जोङो हाबाफारिफोरखौ लानानै बे खामानि मावनाय जादों आरो जोङो नैबे दिनैनि बे माने जिथु देहायारि फाहामथायनि जि मोनसे खिबिर जि मोनसे हाबाफारि बेहाय जोङो नैबे गरेस्वर ओनसोलनि जोंनि गासै माने 7टा माने जिथु प्राइमारि कमिटि बा VCDC दङ बेनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जों बेहाय लिंहरजोबनाय जादों दा बे लेखायैनो बेहाय दिनै माने दासिमहालागै बेहाय माने 200निबो बारा माने बेहाय माने बेरामिफोरा नायजाफैबाय आरो दायालागै माने केटेरेक्टनि जिथु मेगननि केटेरेक्ट बेरामा दायालागै माने 15नि बांसिन माने डिटेक्ट जाबाय आरो नायगासिनो दङ आरो जाबावगोन जेसेबांखिनि जाया मानो जोङो फैगौ 30 थारिखनिफ्राय जागायनाय जागोन बे लायन्स क्लाबनि दैदेननायावनो जे खेबसे बेट्सआव जोङो 20 जनखौ गुवाहाटीयाव लांनानै अपारेशन खालामनानै लाबोनाय जागोन दिनै थांनाय समनि जिखिनि जोङो देउलखुसियाव जानायाव लांनानै अपारेशन खालामना लाबोबाय बेनि रिजाल्ट मोननाय मथे रायजो राजाया जोबोद मोजां मोनदों दिनै जों मालाबाबो रायजो राजानि गाज्रि खामानि मावनायखौ सानाखै जोङो जेरै हायो जों रायजो राजाखौ माने मदद खालामनो नाजागासिनो दङ बेबादिनो दिनै जोंनि सरकारा बिटिआर सरकारा बा जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन बिथिङाव सरकारि भाबै जौगानाय खामानिफोरखौ लागासिनो दङ बोरैहाय जोङो खुस्थ' मगजै माने गोग्गो भाबै देहायारि बिथिंखौ थिग लाखिनानै जों गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगासार जानो हायो बे बिथिंखौबो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ दा बेहाय नैबे दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा मोजाङैनो मदद खालामदों आरो रायजो राजायाबो मदद खालामदों नैबे गरेस्वर ओनसोलनि बा टाउन ओनसोलनि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो फैनानै बेहाय नुजाथिफैदों बाहागो लाफैदों आरो जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोबोरैनो बाख्नायदों बिथांमोना बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय आरो जोंनि निउस मिडिया बिथांमोनाबो फैनानै दिनै जोंखौ जोंनि हाबाफारिखौ फोसावनाय जि मदद होबाय बे मदद होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो जोंनि लायन्स क्लाबा जे माने बेहाय डक्टरफोरखौ लानानै फैबाय जोंनि देहायारि बिथिंखौ नायनो थाखाय आरो मेगनखौ नायनो थाखाय डक्टर लानानै फैबाय एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै खस्थ' खालामफैबाय बिथांमोना बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों आरो उनफ्रावबो जोङो बेबायदिनो बिथांमोननि हेफाजाबावनो जोङो गरेस्वर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि फैसा नाङै मेगननि बा देहा फाहामथाय हाबाफारिफोरखौ जोङो लानो थाखाय थिम थाम खालामनानै दङ फैबाय थानाय समाव जेरै हायो जोङो रायजो राजाफोरखौ बिभिन्न गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो मदद खालामनो थाखाय अरायबो थियारि दिनैनि जे हाबाफारिनि बिथिङाव आंनि फारसेनिफ्राय आङो बेखिनिखौनो बुंथ'बाय गोजोन्थों Immediate past president of Lions Club of Guwahati. Lions Club যার মুখ্য উদ্দেশ্য আছে সার্ভিস টু হিউম্যানিটি সার্ভিস টু গড অ্যান্ড লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল আছে উই সার্ভ আমি সমাজ সেৱা কৰোঁ আমার লায়ন্স ক্লাবৰ হস্পিটেল আছে 20 বেডেড হস্পিটেল আছে গুৱাহাটীত য'ত আমি 300 অপাৰেশ্যন মাহত কৰোঁ আর আজিলৈ আমার 3000 অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে আমি প্রত্যেক সপ্তাহত এটা আই ক্যাম্প কৰোঁ আৰু এইটোৱে বিচাৰোঁ যি সমাজৰ মানুহ আছে যোনে এইটো ডক্টৰ যাব নোৱাৰে আৰু অপাৰেশ্যন কৰাব নোৱাৰে ইহঁতৰ কাৰণে আমি এই চকুৰ ফ্ৰী চকু চিকিৎসা কৰোঁ আৰু তাৰপিছতে যাৰ কেটৰেক্ট পোৱা যায় আমাৰ গাড়ী আহিব আমাৰ গাড়ী আহি ইহঁতক লৈ যাব তাতে একদিন থাকিব অপাৰেশ্যন কৰি নেক্সট দিন ইহঁতৰ স্টিচেছ খোলাৰ পিছতে আমি ইহঁতক আকৌ গাড়ীত পঠাই দিম
আমাৰ লায়ন্স ক্লাবৰ খালি এইটো সেৱা নাই, আমাৰ যিমান আপুনি পাব্লিক টয়লেট চাইছে গুৱাহাটীত সব পাব্লিক টয়লেটছ আমি বনাইছোঁ। আৰু আমাৰ লায়ন্স আহাৰ সেৱাও আছে, য'ত আমি ডেইলি 500 মানুহক ভাত খুৱাই আছোঁ। লায়ন্স ক্লাবে আমাৰ ISBTত পানী সেৱাও আছে, আমি য'ত ডেইলি হাজাৰ হাজাৰ মানুহক পানীও খুৱাই আছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্যই খালি সমাজ সেৱা কৰা। আৰু আমি আপোনালোকক চবক ধন্যবাদ জনাওঁ, আমাৰ বড়ো এছ'চিয়েশ্যনক, গৌৰেশ্বৰ UPPLৰ আৰু যিকেইটা চবে মিলি এইটো কৰ্তব্য কৰিছে, ইহঁতে মানুহ মাতি সব এইটো কাম কৰাইছে, আমি চবৰ ধন্যবাদ জনাওঁ। আমি পাব্লিকৰো ধন্যবাদ জনাওঁ যিয়ে আহিছে। আৰু আপুনি বিশ্বাস ৰাখিব, আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নাপাব। যেতিয়াও আপুনি আহে আমাৰ গুৱাহাটীত, আপুনি আমাৰ আই হস্পিটেলত আহিব, আপোনাক কোনো দুখীয়া মানুহে যোনে অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কোনো পইচাৰ দিগদাৰী আছে, সিহঁতৰ আমি পূৰা সেৱা কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। ইহঁতক আজি ডেট দি যাম, যিকেইটাৰ কেটৰেক্ট পোৱা গ'ল ইহঁতক আমি ডেট দি যাম। ইহঁতক খালি এইটোৱে আছে কি ডায়েবেটিছ যাৰ বেছি আছে, ইহঁতক কৈ আছোঁ আপুনি আপোনাৰ ঔষধ লৈ ডায়েবেটিছ নৰ্মেল কৰক, প্ৰেছাৰ আছে প্ৰেছাৰ নৰ্মেল কৰক। এই দুটা বস্তু আপোনাৰ নৰ্মেল থাকিলে অপাৰেশ্যন কৰা কোনো দিগদাৰী নাই। আমাৰ গাড়ী আহিব, আমি ডেটটো দি গৈ আছোঁ, আমাৰ গাড়ী আহিব, 10জন মানুহক একবাৰ লগত লৈ যাব। আমি এদিন ছেম ডে পূৰা চেকআপ কৰি অপাৰেশ্যন কৰাম। আৰু ইহঁতৰ থাকা মেলা, খোৱা মেলা সব খৰচা আমি ভৰিম। ইহঁতৰ 1 টকা দিব নালাগে। ইহঁতৰ খালি আয়ুষ্মান কাৰ্ড বা BPL কাৰ্ড যি আছে ইহঁতে আনব লাগিব। আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে তো আধাৰ কাৰ্ড নিজৰ লগত আনব লাগে। ইহঁতৰ অপাৰেশ্যন কৰিবাৰ পিছত আমাৰ গাড়ী ইহঁতক নিজে এৰি যাব। আপোনালোকৰ কোনো কষ্ট নহয়। এই আমাৰ 300 অপাৰেশ্যন মাহত, 400 অপাৰেশ্যন আমি মাহত কৰোঁ। আমাৰ 20 বেডেড হস্পিটেল আছে। আৰু আজি 30 বছৰৰ পৰা আমাৰ এই হস্পিটেল চলি আছে। আৰু আমি কমৰ কম 30,000 অপাৰেশ্যন এতিয়ালৈ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ।